ngathi inyanga yonke ushutha kuyena umuntu wesengasemfene yazi kumnandi nanokusuza sengasemfene awubeyikhulula bafowethu sengasemfene wenza lento le usho kanje ngisacela ukuchaza abalandeli bami ukuthi ombulala usengasemfene uphonyokile ngobudle kakhulu inyama usuthi kakhulu manje manje kulokho tishwe yazi nomlungu akayithandi lento ngcono mawusuza kuze ubonakala uyamuzwa ukuthi umthetho ngoba akufihliwe nakatathe akufunakala ukushipha right mawusuza kumele usuze mawumuntu kunjalo kuzwakala ukuthi ubani osuzile ngalokho sikhombana sodwa anti usingasemfene useshiphi cha bafowethu asibuyele endawo topic bafowethu bakuthi lephoso kanti phela uma umuntu uma ngabe phela ungahlebi afanele umthetho oseba uyabheda cha uqinisile umthetho wakho lo soba ngothi uyakhuluma ngapha ngathi uyashisela ngokuthi izishiphi cha manje ngabe umthetho oseba uyabheda uma uhleba umthetho ukhatha abantu yaqinisile noma ngedodha professor uyabona ukuthi umthetho uma uhleba uyawekhatha abantu kodwa uma usuza uzi besiqhubekeni netopic bafowethu ibalulekile topic bafowethu asedluleni kuyo lapha ngizophendula umagcingwane usingasemfene umbono lona ubekile usakhomba mina cha bo uthe khona lapho ke bafowethu lento ekhulunywa usingasemfene ibaluleke kakhulu ukuthi mayenze engicabanga ukuthi ke ukubaleka kwayo kodwa inathi isigaba sokuthi kwesinye isikhathi singayikhulumi kanje mhlawumbe kube neindlela ethile abantu abazinhlanga ethile eduze kwamakhosi ukuthi mhlawumbe ulombono njena ubukeka kanjani ngicabanga ukuthi ke bese kuthi laphana esimeni sami nje kakhulu ekuyinhloso yami namhlanje noma ngingabonga ufa ngizobonga kakhulu abaculi kakhulu ngeke ngibalo maskandi kuphela ngoba ngabona uAlvovo lapha ngabona oJumbo lapha hayi lutho uAlvovo ezele nje ngisho ukuthi imhlophe naye ngathi sana khona hayi kahle manini ngiyacela mkhulu professor ngicela ungidedele ngengudedele phela mina nje ngifuna yahlulisa yakho wena ngicela kuwena mkhulu wami manje ngiqedele lento ebalekile bese ngiyaqhubeka nobabili cha bafowethu ngizoke ngidlule lapha esigabeni sikahulumeni esigabeni sikahulumeni angifuni abantu bengangizwa kabi kahle kahle naye ukuthi uhulumeni ube nephutha uhulumeni akabanga nabi iphutha abantu abasuke behola ngaleso sikhathi othola ukuthi lento mhlawumbe nabo bayisuke bayithatha kancane ngoba kunalento akufanele bayazi abantu ukuthi abantu abasuke bese babakhulu ngaleso sikhathi banokuthatha kancane ezinye izinto especially thina maZulu nemculo yomaskandi kanjalo kusobonakala ngathi nje into yamabhengu into engahlelekile kanti namanje nje ngoba ulungana lensizwa lena esihamba nayo le umbijana ethi ufuna uqasha abantu abano matric ufuna angathi indlela yokukhuthaza njalo ukuthi naye ngoba ufuna ukuyaphesheya nje kube njalo so sengisho ukuthi ngizokubonga kakhulu ukuthi bebekhona laba abekade bekhona beminyaka ehlukene ukuba khona kwabo kuhle kakhulu fanele ngibabonge mina lokho ebengucabanga bengukhuluma ngokuthi ilungana istage lomfana lo istage manini kancane ngosengixabane nani wabenjalo istage hayi kahle singasemfene awakahle singasemfene sikhosini istate lesi bekufanele ukuthi umthetho ngendlela ade kungaya abantu lapha ngicabanga ukuthi bekufanele ukuthi sona suphathe umncane ngokomthetho ngani angikushiso ukuthi into ebhalwe phansi noma iconstitution yaseparliament sengishola ukuthi ngokubona isupport yabantu laphana ngibonga kakhulu kubaculi bakaMaskandi isililo sabantu abaculi bakaMaskandi batshengisa ukuthi babumbele noma beshayana engomeni laphana ngoba kusokungcweba kodwa batshengisile isupport nabanye nje ngaphandle ngoba sengibalile bese ngiphindeke hayi mama namkhulu uselapho nje asikuhlambuluke lokho dokotela Mzabukhalimani angifuqa amanga khona izinto
ekufanele siyincome ngokungena embandela ukusukuma kwabafethu nje bengaqali abaqali ukusukuma kwabafethu behlangane bebe igroup besungule WhatsApp group befakane ngobuningi babo ngoba ngeke bafake bonke yabona bese vele lokho bese kuthiwa kunikela lo ya 270 something lena noma 30 something angazi kodwa nje ke 213,000 yes lo konke lokho nje ukukhombisa ukudabuka nokubumbana nokuba into eyodwa kodwa siyazi ukuthi bethi bebumbene benjalo khona abajahi sibuko phambi kwabo abazothi leyo nto khona abazoyithola kuyi-forefront yayizwa loo nto kodwa bangabuzi bavotele ubani ukuthi beku-forefront lutho bayibeke bona akube nkinga-ke lokho uma ngabe inqola ungayisi ehlathini yabona kuyinkinga manje usuzokwenza ama-announcement angenasidingo futhi usubeka imbono ethola isijombo umndeni ngoba umndeni okaDlamini ukwazi ukuhlonipha professor ukwazi ukuhlonipha ekuthenini udabuke isigaba sokuqala ukhale isikhala sonke nawo kanye nawo sibe shocked kwatholakala ukuthi okunye professor ngifuna sikuthinte singakuyeki ngoba kuzodukisisizwe lento yomnikelo yokuhlangana kwamaciko noma ingaxayekwa kangakanani abanye abantu ukuthi ubani usephambili ubani senjani akusho lutho konke lokho kodwa kubalekile ukuthi laba basuke sebeyikhethile noma bekhethiwe baba phambili abalinde phela bewunika umndeni itho mhlawumbe umzimba ukhalamela ngakufakaza lokho mangiqeda lapha ukuthi mhlambe ke lezo simo uthini ngazo ngoba sikubonile lapha nokuthi kunamanye awukwazi ukuqoqa umnikelo ekubeni kuqhamuke amathole funeral azothi ayanikela yayizwa lonto bese kuthi kumemorial service bese declare ukuthi lo mnikelo soqoqaya uya kumathole funeral irong leyo nto yabona leyo ngoba unikela kanjani amathole enikela ekubeni ngapha umnikelo thuwa funeral funeral bamba imncwabo emibili yezwa lonto so lezi zinto njengalezo zibalekile ukuthi kune miscommunication between ama-artist aheleyo kanye no funeral parlor okuyini na amathole funeral iwona thina lemabhinqweni nabo maskandi asondele kakhulu kuthina asikwazi ukufihla lokho futhi aphila nathi njengamanje celebrate u-20 years siya-celebrate siyajabula umuntu wakithi omnyama kodwa futhi above amathole khona uSicebi i-funeral parlor yakhe abeyishuzile icebo lethu akufihliwe lokho futhi kunamba record ekhokha inyanga nenyanga icebo lethu lilamba record lokuba is a funeral organizer yani na uthi makushona umuntu omkhulu kwi-province kaZulu-Natal icebo lethu sihamba phambili ingcwaba ominister abaningi la ngcwaba ondunankulu la ngcwaba futhi isilo sababadla wonke sangcwaba icelo lethu umntwana ophinda ngene undunankulu kaZulu wangcwaba icebo lethu hayi ngokuthi capacity yakhe idlula abanye abantu ngoba uyena owakwazi ukuthola leyo nto leyo uSicebi ke ekhona amathole washuza icebo lethu leyo nto leyo iyodwa ikutshena ukuthi that was a choice of himself yabona leyo nto leyo kuyoze kusemsunwenja awumayibize ngenhlanza into kujabula ngempama wena ngike kusuka igama ufakela eguleni semfana kulethi nathi samule esikolweni emfana ngiyakubuka mawuthi uyibuka lento lena into engifuna ukuyibonga sengiqeda la Mthembukhale mina ngifuna ukumbonga lo unomcebozeka ubani nomfundo Mcoyi unomfundo Mcoyi ukuthi akekho umuntu ebusinessini ongavuma ukuthi ethene client aleminyaka bese kufika omunye umuntu elithathe ihambe na bese vala umlomo enamalungelo ukuthi angaya enkantolo
a-challenge leyo nto kodwa ngendlela ahambe ngawo uSicebi wakhetha ukuhlonipha wakwazi uqonelwa abanye abantu ngokwembono mhlawumbe-ke unalo bengazi ukuthi ujoyine laphana kodwa at the stage wazile ngokwe-professional work relationship ngokwe-business yabona kubalulekile ukuthi siyazi ukuthi umsebenzi ya-outsource mayethu namfundo mcoyi ayi ngeke wena o-understanda kangcono amabhinci ngicela umngani wami ngoba ithina sobabili la esihamba phambili KwaZulu-Natal ubambe lo msebenzi ayikho inkinga yoku-outsource leyo ngoba kubangwa imakethe la so-ke le nto ibalulekile usiyi-adresse kahle ukuthi cha ngiyacela nomfowethu Linux Mabaso uSemsinga okuyena uSibali omdala kaSicebi futhi oke wabakhona ku-government namanje ku-government angenelele kulolu daba lolulungise ngoba lento yokuthi masithi rest in peace Sicebi siqhamba amanga masoqhubeka sibanga umsindo ongenasidingo and futhi okwesibili unomcebo ubani unomfundo uhloniphile ngokwanele ekuthini angawubanga umsindo uphekwe sidumbu ebekuyiclient lakhe wavuma amatholo athathe take over enamatholo enza wonders and they deserve a huge round of applause. And izinto enjengalezo isibalekile ukuthi dokotela sichaze bafowethu nenanele ngazo kodwa futhi sibukele future yokuthi in future mzimba hayi kumele sikwazi uyofa wena mfowethu athathelana ithuba ngoba usemzini wakho sizalwa amabhayi lawa asizalayo umama mayidabukile ezothiwa sengithujuliwe uyodabuka maqhamuka ozoso noma qhamuka omunye umuntu lapha nalapha into ezokwenzeka isimpuli ma umuntu ethiwa uqhamuka nosizo uzomukela lokho hayi ngicabanga ukuthi na bekudaba bengingalwazi lolo Mchunu ngiyalethuka nje ngawe ngilokho ngizwa ngabantu bekhuluma especially kulabo bama funeral parlor njengonala ngoba ngambona mina fanele ngimbonge ukuthi ukwazile ukuthi engasaqali especially endimeni yakaMaskandi uyakwazi ukuthi alekelele noba uyakwazi ukwenza nemicimbi sengisho ukuthi nocebo lethu uma ukuthi kunjalo uyewavumelana babambisana kusho ukuthi naye fanele ngimncome ngokuthi makukhona isimo engakwazi ethi ngibe iclient lakhe ekwazi ukubamba ngoba ubasho ube nalo ilungelo kodwa ke ngokwami nje sengicela engicabanga ukuthi wonke lama funeral parlor ngabe powerful ngiyafisa ukuthi mina akwazi ukulekelela omabili kungabe sekulekelele yodwa ngoba lokho kusokuba ngathi thina sisupport umuntu oyedwa because vele umuntu okusizayo ukwazi nawe ungamsizi lapha mina ngeke nganje lo mama wami umama wami ngalesikhathi ehambile nami ngithi bengikhona kaCebo lethu wafihlwa khona ngaphinde nganjelwa omunye mamkhulu wami kodwa ube lapha kamathole ngafonela yena unalo wangilungisela futhi same time so mina ngiyasebenza nabo bobabili kodwa manje gcineni makukhona umuntu ongisizayo njalo manginenkinga ngicina lo muntu sengihamba naye because khona lezi zinto ekuthiwa izandla ziyagezana yabo lokho kuyabanga ukuthi umuntu mayenza kahle kuthina njengabantu abasuke bethanda umculo sigcina lo muntu vele sesimsupport hayi labo umunye ngoba sisuke singamthandi ngoba kuthiwa ingwe idla kumabala ingakho nje ngithi bafowethu okuningi bengingakwazi kuphela nje ongikwaziyo mina engazi nje ukuthi ngizobonga kakhulu kusomnandi nabo okhuba nonto encane ukuthi bekwazi ukuthi nabo babambisane nomndeni ngibonga kakhulu futhi umzimba okhala imali ngoba umzimba okhala imali bafowethu mina njengami nje ngimbonele ndithi mshaye kakhulu umzimba okhala imali bengiqala ukumbona ekhala indoda akayikhala ngoba ube senhlizweni yakhe ngikho ngithi abafowethu nonke nje nomsinga wonke emsinga ngifikile khona kunenhlonipho fanele ngibonge inhlonipho yakhona ngiphinde futhi ukwenzeke lapha kwaSicebi bengicela ukubonga nakubantu ababenombono ukuthi wonke lemicimbi ezoba khona uSicebi aqashwe noma engekho ukuthi kuzokwazi ukuthi kwakheke
ikhaya usaphotheke ingane lo mana amadoda lapho ngeke mina ngivume uqamba manga phambi kwami cha nginto mana nginto angayizenzeke leyo bafethu aqala ukuhamba komculi emhlabeni futhi okwesibili nalento ekhulunywa umcineka lapha ngithulile nje ngibuka umcineka lapha ngizokutshela iqiniso mina lonke leqiniso lodwa mina njengomongameli uMabhinca kufanele ngibe neqiniso eqondileyo futhi hayi ligugelayo ekhekwayo kwamina mangitshela nje ukuthi mina sengiyakasebenza 3 times kwila kujana kwimpucuzeko mina ngisebenza ndawo ngibizwa 3 times uzothola imali ya parents uzothola imali yokubhengelela stage yangithi ngithini mina I'm from the broadcasting angikaze ngithole yonke leyo mali kunaloko mina ngithola imali yana njengoba ngithi mangikoleta 3 times ngithola imali e-wallet makuthiwa ngistakile somewhere athi ngabuyami manje indaba yokumambulisho la umcineka eqamba manga ngitshela usicebi nabanye abantu abaculi bakamaskandi majority of them abakaholi kunemicimbi abangazange beyiholela manje uzothosa bekhansela ubuza ondoni nosaliwe yabona lapho kuholelwa abaculi ababonakala ngathi bane potential yokuthi baphahluka izinto yezwa lonto bese emveni kolokho bengaholela abaculi emveni kolokho lenkositini le kuthiwa ulokunjani abahlangane nawo njengamanje inkositini ngobuso le ekuthiwa ukhawula uminister wa-Arts and Culture la KwaZulu-Natal iyo kanye nomcineka abamosha izinto imali yama-artist ayiki kuma-artist mawungabuka ama-invoice ama-artist ubuka i-itinerary ehambiswa kwa-department ukuthi i-artist nethize i-budget yama-artist ithe imali engaka ama-artist azohola imali engaka compared to the reality angikwazi sholo uthothwa abaholi baya kanjani pho angikwazi baya kanjani emcimbini bayaya ngoba yini na ukuhlupheka zozazi ngikwazi lalela ngitshela iqiniso mina ngitshela iqiniso ngimana ngitshela iqiniso lokuthi abaculi bayasaba ukukhuluma ngezinto ngoba besaba ukuthi mangilwe manje ngibulala umcimbi ngizoqashwa kuwo Queen ngibulala umcimbi ngizoqashwa kwemtuba naye impucuzeko ngoyisanqasha izongiholela leyo mali engikhomplenelayo bese ngabisanqasha mina njengomongameli ongancinge qashwa ndawo yangizwa ngithini so manje ke akufanele mina ngikhulume iqiniso usicebi mangabuka ama message efonini yakhe ubuka ama complaint anawo kunemicimbi angazange ayiholele kodwa abeqhubeke attend namanje kuyimpucuzeko uzohola ngoba engaseke emhlabeni uzohola umcibi ngoba engaseke emhlabeni isho ukuthini leyo nto manje ke mina ke ngithi mina kulungile abantu abayikho impucuzeko wena ulwazi ngeke awunalo mani nangi uthwasa uzobe khona kulonyaka lo kangakanani hayi ngiyasebenza khona kodwa phela angeke umuntu ukuthi ungaya kanjani emcimbini lokhu uye emcimbini lokhu emcimbini kukhona izingane engamagidangoma nasho ukuthi ayiholi wena uhamba nawo bonke abopetrol bayaphesha abaculi bakwazi ukuphesha ngemalahlule bakutshela uyazi ukuthi bakwazi ukuthi bethi ku-7 engaholeliwe hayi kodwa sikhuluma ngempucuzeko la ngithi wena ukhuluma ngempucuzeko musu ukhuluma ngeminye imicimbi ngikhuluma sikhuluma ngempucuzeko yabo kusafuna ngiconfirm mina lokho ngisinqasempena ngoba ngikwazi kulungile mina ngifuna mina umuntu ame-stage eyaqamba manga cha macingwane manake khuluma akhulume la uDlamini because besondele uDlamini yonke awu man khuluma Dlamini khuluma siyamadlanga commission alright ukuthi ihola yonke imicimbi epucuzeko alright asilawule uDlamini ukuthi umfowethu Sicebo udlule emhlabeni engayitholi yini imali qawo cha macingwane ngeke sikwazi ukukhuluma ngento esingenayo ishow siyibona iphansi umacingwane ngiyamuzwa kodwa ngeke sibe nayo into esithi kulokhu ngokubukelela ngokucabangela fune sibe nebhalo phansi ngivimba 3 seconds ngani na nginamanga noma ngithi mina siqala kanjalo bapho umjikela bapho umqhumeni lento yokuthi umuntu khona umuntu ozoqashwa engasekho hambe eqashwa kuyonke imicimbi bese thina celebrate lonke asifuni thina lento yama likes nokuhola ku Facebook abantu ngamanga ngoba mina nje manga ngimina ngubaba wesizwe kwempela ngiyabhinqa
Kufanele ngilimele iqiniso. Usicebi kunemicimbi ngaye kulama event angawolanga kwimpucuzeko. Cha lokho ke mana okay ngikhuluma kulo khona yakhe kuna record ashoyo ukuthi okay kulungile soso unqosha amathole wambona kangaka kwi-3 July uba uCebo wambona wambona kangaka kwi-3 July I know ukuthi ngengikhumbule cha masengwane wangambona khona ngayo Angiyabona njengamanje usudirector usuya kwendawo usubaleka ucuzeko uyakhombisa phela ukuthi uyaphuzela upolice awunabo ubufakazi balokho uba washo njalo ngicela ukungena kule ye-3 July kwenzeka lesi simo nje sinothuthani bekade silungisa into ethinta ukungabibikho kukaSicebi kwi-3 July bekwenzeka lento nje bekade silungisa uthuthani angakufakaza lokho njengoba ethi ke wakwambona kwi-3 July wena wambona cha ubengabibikho okay kodwa kuphi isitona way mana macingwane kunezinto macingwane kunezinto macingwane engeke sikhulume la ezaba nakho mama macingwane kahle uvuka abantu abadala abehla abantu abadala ngubala madoda nangabe ngilokhu ngiqhubeka nokubonga zoso ububonga kahle yabona ama phela manje ubungcwabo ne-event akufani ayikahle ngikhompare 100% ingcwabeni ukuthi uhlupha ukuthi ube uhlanya ngalendlela edlule kulena South Africa kulena awuphuza udokotela uphuza wakho awuphuza uhlale phansi serious lento esikhuluma la professor ne South Africa yonke ubaba umcineka uthe nje uSicebi ade qashiwe ekhona kuyipost imali yokuthi kade seqashiwe ngeke igudluke amazwi akhe wabuye wakhuluma futhi naye ukuthi abafana ngolesithathu uthuthana ade ngikhuluma naye uzobe lapha eThekwini uzolungiswa indlela yokuthi uzosebenzeka kanjani kwimpucuzeko noSicebi negenge kaSicebi ngoba besekhona kuyipost eqashiwe ebese kuthi imali okufanele ingene ihambe straight ye kwifamily yikho phela lokho ade ngibonga njengamanje mana professor macingwane hayi ngoba sokwahamba macingwane hayi khuleka uNkulunkulu angibeke mana macingwane hayi khohlwa ngokuthi sezobuya ke manje mana macingwane macingwane buka umjijelo kana mana macingwane sezobuya ke manje mana macingwane sezobuya ke sibheke ukuthi macingwane masezobuya ke sibheke ukuthi ke njengoba wena uthi kunemicimbi angakhokhelanga khona akekho umuntu ongayikhuluma lento engenabo ubufakazi hayi mina nginabo so South Africa umacingwane niyamazi ukuthi nje kuyinkinga edingekayo siyamdika izandla nje so kulena ke bafowethu kulezi ayithinta ubufakazi ngoba ngaloko lokho mina ngiyakwazi mina ukuthi mina nganqonqoza kumadlanga commission ukuthi akamkoneti malako uyifuma muva le kade sebe ososo eseshila ukuthi bawombona kwethatha khuluma nge-event eThandi ngicabanga ukuthi awubengabibikho manje ke ubefishwa yini mana-ke ngeke sikwazi ukuchaza mana-ke umzukulu njengamanje the greatest artist under-life umzukulu nobani na uSicebi ubabi cha macingwane ngiyayichaza le ngithi mina kwenzeka lento besike sayikhuluma noThuthani naye uSicebi futhi ngakhuluma naye wasesichaza ukuthi engengikwazi ukuthi ngikukhulume la ukuthi bekwenze njani kwasukaphi kobani abathinteke umayichaza njengomuntu omncane kanje befishwa yini ukuba khona ngakubo cha ngangisho khona macingwane ukuthi ukhona okuthile yingakho mina good ngokungcwaba perfect kodwa nge-reality bafowethu
ngoba nathi ngelinye ngabohlala kanje abantu bekhulume ngathi I will never prohibit Macingwane kunezinto mina ngiyivume ke emnteni nokusathi mana Macingwane kunezinto Macingwane mina umcine kuseqama abantu ngangaka mangikhuluma ngami mina mengusoso mangikhuluma ngami ngiqama mangami into odala ngoholela azongole 3 times ngisebenza msoso soso ngisebenza ngisebenza futhi kunesitasi mngomolo ubasha unesitasi mina nginasitasi abehla abadala abehla manje balata u3 years akaze ngoholela kunalokho wangisendela u3000 we-e-wallet ngiphatshelwe ithayi kukhulu lokho yangithi ngithini cha kukhulu lokho ocela nje wakukhulu siyakuzwa ukuthi ungatholanga professor ayikho ucelile laba bahoneli bona balenga mabhilidi njengey'nkawu ucelile okugcina bafethu owagcina-ke bafethu owagcina nje 3 seconds uma uneqiniso-ke lokwazi ukuthi uba isixazululo kanje do know ukuthi kwagama lethi impucuzelo umfowethu angaba ithoyizi lami ngiyimasajelele ona i-stressing pole sami ukhathide mfoka ngoba uNkulunkulu uyongilekelela uthi ngelinye ilanga ukhathide uyowena ngishilotho ngimfisele kuhle wana ngifisele kuhle ishi idea ethi impucuzeko uyaqhamuka nokhathide kodwa uphi nje manje angikwazi mina ngiyabheda ngithi ngiyabheda uphi nje ukwazi wadesigner into skill development but ngoba ngisebenzisa kwasona ngeke ngikwazi ukuba ikhala la lento ngicineke ibhambe ngiyakuthemba mfowethu uphi namhlanje nanokuthi phela izinto enjena Macingwane mina ngikhuluma ngiyazilungiswe zifuna sizilungiswa nini angithi ngoba ngiyamasaja 3 seconds ukhathide njengamanje uyinja akayilutho bahamba ngingqufunguse imoto bahamba namalunda ezigubhe engaka isiso engathi uJoJo Tank yonke lento leyo kudlika imali kakhathide